CHO exam money, exam cancel, exam leak mo itang exam paper leak mo itang sini evidence ko mo. Inke so sini requirement thaika 17 May 2025 so exam attend thaika 1st February 2026 so sini result out nung 15 July inke chong 17 July o paper leak mo ni sini proof man thako to social media chong 20 August amon against ko sana lol thaika je chong first of all 20 August sorry 20 July 20 July 이제 좀 NSM office 한거에 좀 어른 MD 사노 좀 메모랜덤 지진의 에비던스 너무 그러니까 tomorrow memorandum given 보래 what you know promise 되게 2 days time with so तुम last Monday थांगो ऑफिस हो इनके बताओ कौन से कौन छाया को गवर्नमेंट तरफ से कौन छाया बरं ऑफिस से तरफ से कौन छाया वजह से कैसे कौन छाओ अब चिंता नहीं है सपेट से एग्जाम कंडक्ट है ना सपेट ना थांगी ये चुंग अनएम्प्लॉय लोगों बरं yang masih kayak tuh sin future tamu 좀 큰 디시전 나이면 그래 좀 사본으로 통나이 뭐 사오로 당기로 당기 뭐 항내 프로 사오 라스트 만데 사오고 너 이거 2 days 뒤지 이거라 근데 중앙으로 타고 중앙으로 나요 이제 गवर्नमेंट 나이 프로 클래스 타고 서페로 total besok jone chakri tlamai no exam diban total 126 vacancy wo 120 vacancy amon semua category wise seat बताओ amaki ST OBC general everything we do in 120 kota tongan amaki exam ka February bong exam February first February result ka pokong thamane July 15 is ka kan now question paper leak ini kung ano yung kuno mo boleh ana question paper leak ng man no bofro saiman result is ka 17 after result 17 July हां भाई का साइमा खान रो काम chung through social media te chung evidence man kha chung tabu media ni through te sanamu chung je media backbone of society chung through te saimanamu chung je chini khorang government ni khang khang to public ko saiman to te chung boni justice namu dati te chuno as soon as possible boro re exam khai je re exam khainas namu boro as soon as possible result to rekhna bole ini chung amo tahu cancel na yo result le bom hai mane pass mark drop bom hai bro ni pass mark drop almost around 120 around student 91 above man kha like 90 khorosa besok persen ro bang kha 98 tinjon hai man kha but amo like impossible like একটা কম্পিটিটিভ এক্সাম তে প্লাস নেগেটিভ মার্ক তো ওকে চিনি এভিডেন্স তখন বাগন চুমচিনা অংকরণ নাঙ্কা তে চিনি জাস্টিস নি বাগন চিন ফিউচার তামুনো acha taba oron boro khatam sa বড় তাও সব তো কোনো রেসপন্স খায় কো চুনো এনএসএম না হইতে চুনো সা কাউর থাং দেনি চুম খাইতা চিনথে নো ওয়ে চুম एक्चुअली हेल्प नाउ हाइके उम खाइगे चिनि थां चिन फ्यूचर तामुनो total besok candidate total 3,900 from fill up thaika amon bisingo exam attend thaika 2,600 something baki borok si sika amo to question paper leak nai total sika through social media to chung evidence ko dikha last Monday tangi phaibe ya ka omno to abo to like nai de chung jotona nurse baksa khai tong duty baksa private sector khai tong baksa outside tong angni jiba outside khai tong but ang tabuk nogo thangya ang tabuk nogo tong ba tum protest khai ke jara tong but everyone support us স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি
প্রিয় সবার লংতরাই। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। Shape your future with technology at NALED Agartala. Under NALED, deemed to be University of Ministry of Electronics and IT, Government of India. Admissions for the 2026 to 27 academic session is going on. Choose from industry-focused programs including Diploma in Computer Science and Electronics Engineering, BCA, BTech in Computer Science and MTech in Data Engineering. Experience modern learning with advanced labs, expert faculty, paid internships, placement assistance, startup support, transport facility, and hostels for boys and girls. Tuition fees are free for SC and ST candidates. For enquiries, contact 0381 239 1010 or 8794 822 459.